Hallelujah, praise the Lord. Asibuyele ke ku Deuteronomy sahluko 1 verse 1 to 8. Amose lawakhuluma kuso sonke sive sema-Israyeli basesehlane ngasempumalanga nemfula iJordani, i-Arabha macondzana neFusi, emkhathini wePharani neTofeli, neLabani neHaserothi neDizahabi. Kuthatha emalanga la11 kuhamba usuka eHorebe ube eKadeshi Barnea, nawuhamba ngemgwaqo nentsaba iSeyiri. Ngemnyaka wema-40 ngelilanga lekucala enyangeni ye-11 kusukela baphuma eGibhithe, Mose wakhuluma kuma-Israyeli konke lokho simakadze labemyale ngalo ukuthi awatshele kona lokumacondzana nawo. Lokhu kwakwenda emva kokube asehlule Sihoni. Lokho wakwenda emva kwekube asehlule Sihoni inkosi yema-Amori layibusa eHebroni. Empini yase-Edreyi abehlule Ogi inkosi yemaBhashani leyayibusa e-Astarothe. Ngasempumalanga nemfula iJordani eveni lakaMowabi, Mose waqala wafundisa lo mthetho. Wakhuluma wathi, simakadze uNkulunkulu wethu ukhulume kithi siseHorebe wathi, senihleti kakhulu kule ntsaba. Thuthani nichubekele etintsabeni tema-Amori nakuto tonke leto tive letisedvute tase-Arabha naletisetintsabeni naletingaphasi kwetintsaba ngasentshonalanga naletiseNegevu nakuyiningizimu yelive naletigudla lwandle eveni leMakhenani kuya kulaseLebanoni futhi ngisho nasemfuleni lomkhulu iEufrate. Libukeni ke lonke lelo live lenginiphe lona, ngenani kulo nilidle lelive simakadze lafunga ngalo ukuthi utanilipha bokhokho benu bo-Abraham na Isaka na Jakobe kanye netitukulwane tabo letiyawuvela emva kwaloko. Ngicela nje sinake la libukeni kwekucala lisho njalo. Libukeni lonke lelo live lengi niphe lona. Kwesibili ngenani kulo. Awubuyele ku verse 7 la kunalesi sihloko sethu khona. Thuthani nendeni nichubekele etintsabeni. Mina lamuhla ngidawuthi thutha uchubeke. Sikhuluma kulolu hambo lwethu lwekukholwa. Thutha uchubeke. Uma siphenduka asinikwa i-religion. Uma sikholwa nguJesu asinikwa tintfo lekumele sitende masisesonweni. Uma sikholwa nguJesu asinikwa umthandazo, but sinikwa impilo. Asinikwa tingoma, but sinikwa impilo. Lempilo injani? Uthi Jesu kuJohane 10 verse 10, lisela lona
lita imission yalo. 1 gweba, 2 kubulala, 3 kubhubhisa. Bese ke uthi Jesu kepha yena ude ukuthi bantu babe nekuphila kube njani. Uyabona lo destruction is very opposite to abundance. Ngoba lo mubi ufuna buqotha imbokotho nesisekelo kusho njalo kami. But uNkulunkulu uletha the very opposite. Nitawukhumbula ngesandla salomubi Satan. Ngesikhathi Jesu athi kuJudas Iscariot uvumeleni Sathane angene enhlitweni yakho. So ngesandla saSathane siyathi ukuthi bekulihlelo lwaNkulunkulu. Ngesandla salomubi Jesu unekwa uyahlaziswa uyawungqwatshwa. Inhloso yalomubi is to destroy, is to finish ngempilo yemuntu. But siyayibona inhloso yaNkulunkulu lapho wendani ngesikhathi Jesu alele ethuneni afile wamvusa. The enemy brings down, but God raises up. Sitha sifuna kukubuyisa phasi, but uNkulunkulu ufuna kukuphakamisa. Inhloso yaNkulunkulu. Nalapha ke uNkulunkulu inhloso yakhe bekukuthi sive saka Israel sibe positioned to possess the land. Bekafuna bafike endzaweni lendzawo lathi uNkulunkulu bangaba kulendzawo bangafika kulendzawo kutawuba netinyosi kutawuba tinyosi neluju lwetinyosi lubisi nalokwa. But they have to get to the place to receive the possession. uNkulunkulu akabaposelanga loluju netinyosi basengakafiki kwabita ukuthi bona bahambe bayofika bese ke lokhu uNkulunkulu abethembise kona sekuba kanjani sekuba kwabo. Lapha ke lolu hambo lwabo lwa 40 years bathola imana. Niyakhumbula abadla kudla kwamahala bakanza imana njalo ekuseni bayabutha bayadla bathola emanda amahala aphuma edwaleni. But bekungasi inhloso yaNkulunkulu ukuthi ba-enjoye imana. Inhloso yaNkulunkulu bekuthi ba-enjoye iKenani. Le mana, it was something temporary. Bekuyintfo yesikhashana. Bekabachibela, bekabakokolisa uNkulunkulu until they get to the land of Canaan. Bekungasiso sephetho. Angisale ngisho nje ke bathandekayo ukuthi uNkulunkulu uhlose ukuthi sonke thina lesikholwa kuJesu sibe nempilo lecicimako. Sifunze ngalesibili ukuthi uNkulunkulu uthi usipha inhlanyelo. Upha umhlanyeli inhlanyelo. Lithi wanzisa inhlanyelo. Uyayanzisa. Leni uthi ngifuna lo lokwati kuhlanyela ahlale anako kwekusida ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu, God is God of all seasons. Ufuna sihlale sinako.
akafuni sihle siba nako, ufuna sihlale sinako kwekusida. Niyangiva bazalwane? Ufuna sihlale sinako. Akafuni sibe kamvushwana, ufuna sihlale sinako. Ufuna sihlale sinako. So laba ke uNkulunkulu akafuni si enjoy just a provision for a season, but ufuna si enjoy life throughout the seasons. Akafuni uNkulunkulu si enjoy imana, kepha ufuna si enjoy what will come out of what we have sown. Ufuna uNkulunkulu ujabulela kusibona. Niyakhumbula ensimini yase-Eden wayilima uNkulunkulu wasubeka umuntu ukuthi akayilinze to make sure ukuthi iba productive lensini. Abengenda uNkulunkulu konke, but wabe sesewuyekelela kumuntu ukuthi ngifuna umuntu a-enjoy kuba creative entetintfo letendekako, because he is created after my own image. So nanyalo ke uNkulunkulu kusho ukuthi isive saka-Israyeli bekungakamele ba celebrate 40 years wekuhamba naNkulunkulu, ba celebrate ukuthi uNkulunkulu bekasipha kudla, asipha emanti. Bekumele ba celebrate ukuthi sesifikile eKhenani. Niyangiva bazalwane? Yeah. Sesifikile, angisebenzisa igama lelisebentako kakhulu kulamalanga. Sesifikile etintweni tethu. Asiye emthandazweni kuyothola tinto tethu, sesihlale etintweni tethu. Noma kungaba khona lothi wota utawuthola tinto takho, mina ngithi sengatithola, sengefika ngoba tethembiso taNkulunkulu tibe nguyebo na amen ngaJesu Kristu. Lesiveke uma kuthiwa aluchubeke luhambo, bakuphi kani? Bakuphi kani kulo 40 years solo baphishane kakuphi? Ake sibuke kuna imepho kancane kuthi asisita nje kubuyisa lesithombe emqondweni wethu kuthi bakuphi. Manje wabomntolo namntolo brother bekagcoke ilishethi leli njengela brother. Amazing. But ngimbutile ke mntolo ukuthi ugcoke lishethi leli njani. Linjani? Ngipink noma ngipurple? Cha nembali wakamntolo. Ngoba nemntolo ugcine ngekudibuka nje kepha kunjani. So nalapha ke ona ke msekunjalo leyaza kuseni ihambe iblue, but nyalo ngilo mbala lona ke bazalwane, ngibani lo ngipink? Ngipink. Akuyangeke semehlo akho akukhombisana ngeke ngikuphikile. Ngeke ngiphikise umuntu wathi bonela ngoba lo mnye ngiblack. So la kulo pink lolo ku blue la Jordani ngulo mfula iJordan. Thank you for showing us. Ngulo mfula iJordan. Nawo lo mfula nawe uyawushona le. So nyalo bala ka pink and across ngale mawuwela lo mfula kuseKhenani. But bona laba kempe khona la kuthi wasenihlele kakhulu ngila ka pink. Le Khenani balibona ngamehlo enhliziyo njengelizulu. But le Khenani likhona mbamba li reality. But abafiki bahlabela ngalo, bavuka balibuke njalo ngelanga, bavuka balibuke bathi nalo live lethu, kepha solo abafiki khona kuliphatha ngetandla badle tithelo talo.
badle ithelo talo. Ku-possible ukuthi nathi singemakholwa sihlabele ngato tonke tethembiso taNkulunkulu kepha singathi phansi. Sivuke sithandaze ngato kepha singathi phansi. Letethembiso taNkulunkulu. Kumbe uNkulunkulu uyawusivumela sibuke lama giants labanga ukuthi singakholwa uNkulunkulu, but sikholwe nguletintfo letihambe tisivelele kuze lempilo yethu Jesu lathi usiphe yona singayi enjoy lempilo yethu. But ke asibuyeleke lapha ekuthenini baka Israel bemela Mose sewuyakhuluma nabo yini lenye bese ibabangele bapaka la. Yini lenye bese ibabangele bapaka. KuNumeri 25 verse 1 kuya ku2 nayi inkinga emkhatsini waletinengi tinkinga bese ibemisile. Ngesikhathi sive sema-Israyeli siseseshithimu, emadvodza aqala kungenela kulalana nalabasikati besive sakaMowabi. Laba labasikati bawamema lamadvodza kutsi ete atekwenda umhlatshelo kubonkulunkulu babo. Lamadvodza adla akhothama akhonda labonkulunkulu bemaMowabi. Yes, nayo inkinga leyabakhona. La kaMowabi bekukhondwa ngekulalana. Niyabona inkonzo nje kube inkonzo inkonzo. Yeah. Ingena nga11 iphume nga1. Bese kungena lenye futhi. So bekhona. Makukhulunywa ngempi lesivama kuyibona phakathi kwe Islam ngisho kahle kami phakathi kwemaJuda lakhonta uNkulunkulu nebalandzeli baMohammed. Lokhu lengeva ukuthi kuyawuba lukhuni ukuthi lembi iphele ingakancanyolwa uNkulunkulu. Lo bhuti nabhuti lolwakho isitukulwane kubangwa ukuthi lokulwa babulale yindlela yekukhonta kwabo lo uNkulunkulu wabo. So yena mangabulali uva ngathi akakhonti, uva ngathi uNkulunkulu wakhe akalitholi lithuba. So ngiko ke they have to fight teeth and nail mangabe kusho njalo. Kumele balwe baqothe imbokotho nesisekelo ngoba the more babulala the more lo uNkulunkulu wabo athola lithuba. So masuqhamuka ke uthi hayi ayime imbi usho ukuthi akeme uNkulunkulu wabo ukuthola lithuba. Angibuyele kaMowabi. Labantu abeweli nje balibale yinkonzo in brackets yekulalana. Bahle bavuka nje la kaMowabi babuke bathi naluya sengiyibona iKhenani ngiyayibona iKhenani. Bavuke bayibuka iKhenani babuyele bayawulala nebesifazane bakaMowabi. Lobumnanzi bakaMowabi babadileya kuthi baphathe tethembiso taNkulunkulu letinguyebo na amen. Kwabadileya ngekuthi uNkulunkulu bekathe nitehlukanisa. Incwadi ke yaDeuteronomy ingemaqiniso onke lasho impilo lekumele bafike bayiphile ngoba makathi uNkulunkulu ningakwendi lokho ngilokuthi bekwendiwa eKhenani. Makathi uNkulunkulu wesilisa angalali newesilisa bekwendiwe eKhenani.
lokuthi uNkulunkulu athi umuntu angalali nesilwane bekwendiwe eKhenani, lokuthi uNkulunkulu athi ningadibadi nitifake emathathu ngilokuthi bekwendiwe eKhenani. And bekuhambisana nekukhonta uNkulunkulu ngoba ngithi uNkulunkulu ufuna umkhonte permanently and ithathu ayisuki. So bekuluphawu lwekuthi you are connected to a certain God. Lendlela bebagcoka ngayo makathi uNkulunkulu wesifazane angagcoki kowesilisa newesilisa angagcoki kowesifazane nginokuthi eKhenani bebakhonta kanjalo. Bebembatha kanjalo. So each time uNkulunkulu athi ningakwendi lokho ngilokuthi bekuyipractice yaseKhenani. Bekafuna bathi mabafika mabahamba nje edolobheni kaManzini wabo kuthi hayi man lo yangibani ngoba ake mbathi njengathi, lo yangibani ngoba akadli lesikudlako, uhlukile phakathi kwethu. So uNkulunkulu unfortunately bafika kaMowabi bacala bapractice exactly lokhu uNkulunkulu lathi they don't practice this. Bafike benda khona. So kwababambelela ke ekuthenini lokhu uNkulunkulu la kwethembisile kube ngekwabo. Ninake abakutholanga kwaba ngekwabo ngoba bebathandaza bekumele bathi align naNkulunkulu ngemthetho wakhe. Mose ukhipha lo mthetho ke incwadi yaDeuteronomy kuthiwa ngumthetho wesibili, second law. But akusho ukuthi lo mthetho lese utholako kuExodus, kuNumeri, kuLevi wekuqala nyalo sewesibili kuyengedwa yini, cha. Kepha kuthiwa bekasawusho wona lowo mthetho la uthola le Exodus bese kawusho kwesibili. Sizathu awusho kwesibili ngulokuthi laba lekuNumeri sahluko 13 na 14 laba labamngabada uNkulunkulu babone ama giants bathi angeke sikhone thina kufika le kule live laseKhenani. Kwabita ukuthi kulo 40 years bekuphundlwa bona, bekuphundlwa abantu labangakholwa. Kuthi bonke labangakholwa uNkulunkulu bangahlanganyeli ekufikeni eKhenani evende tethembiso. Niyangiva bazalwane? Iserious kakhudlwana indaba yokungakholwa uNkulunkulu than we think. Sitawubona ke mase sifika lapha ngasekugcineni. So Moses ke ukhipha lo myalo ngoba ngalama emagama sekunebantwana balaba labafa labe baphikisana neliqiniso lekuthi vele batawungena kule live. So bebatala abantwana. So labantwana ke sebakhulile sekufuna ukuthi nabo bathi vele umyalo waNkulunkulu ukuthi ufuna bendeni. Makakhuluma Mose bekafuna nabo bathi amen. Bekafuna ukuthi bathi go deeper papa. Bekafuna bathi say it again pastor. Fane nina nisho. Yeah. Bekafuna ngalama emagama ngoba la ekholweni usayina ngemlomo wakho. Hayi ukuthi ekholweni mkhulu uhambe kakholwa nami ngiyakholwa ngoba mkhulu bekakholwa. Bekafuna uNkulunkulu ukuthi bativumele ngemlomo ngoba umuntu ukholwa ngenhlitiyo avume ngemlomo, hayi ukuthi kuvuma gogo wakhe. Kumele kuvume yena. Hayi ukuthi kuvuma baba wakhe noma mama wakhe, kumele kuvume yena ngemlomo. Hello Sunday school.
Umuntu ukholwa ngenhlitiyo avume ngani ngemlomo wakhe. Kwabita ukuthi mosakhulume nabo bakholwe ngenhlitiyo bathi amen bavume ngemlomo wabo ngiko ke kwabita ukuthi lo mthetho awukhulumi. Mase uya kusahluko 31 khona kuDuteronomy. Mose uniketa abaLevi ukuthi indlu yebupristi kuthi lo mthetho ngoba yena bekasahamba. So la magama lencwadi yaDuteronomy imicondo ingaba mnengi kepha kuthiwa wawukhuluma lo mthetho sekasalele ngemalanga kumbe lamabili noma lamathathu ukuthi afe. So yabatshela ke labaLevi lokuthi lencwadi ke niboyithatha niyifundise njalo after 7 years bekumele ukuthi bafundzise kufundiswe abantwana kufundiswe labathana kuthi kumele nitiphathe njani ngiko mase ufundza kuEsther sahluko 3 verse 8 uthi Mordekhai kunebantu lamkhathini wethu imithetho yabo ayifana neyethu because bebahamba ngalomthetho lo bebahle bakhunjutwa hena konke ngakho ke Haman wabikela inkosi wathi Haman kukhona sive lesisakadeke nalo lonke lelive lakho sigcwele tonke tifundza siyatehlukisa emasikweni ethu igama lenkosi kalibonga emasiko nemihambo yaso yahlukile hayi ukuthi ayithandazi hayi ukuthi behluke ngekuthandaza kepha indlela labahamba baphila ngayo ayifanani neyethu kepha bakhona they are scattered amongst us bakhona emkhathini wethu uNkulunkulu ngalomyalo ngamos bekafuna their signature lokunye bekakufuna bekabalungiselela kuphila eKhenani eveni letethembiso ngicela ke simphindze lo 7 na 8 sengisonzele ekugcineni leDuteronomy sahluko 1 verse 7 na verse 8 thuthani nende njani Thuthani nichubeke tintsabeni tema-Amori nakuto tonke leto tive letisetfutane tase-Araba naletisetintsabeni naletingaphasi kwetintsaba ngasentshonalanga naletiseGenevu letiyiningizimu yelive naletigudla lwandle eveni lemakhenani kuya kulaseLebanon kufike ngisho nasemfuleni lomkhulu iEufrate. Yes. Libukeni ke lonke lelo live lenginiphe lona ngenani kulo lelihle lelive simakadze lafunga ngalo ukuthi utalipha bokhokho benu bo-Abrahama na Isaka na Jakobe kanye netitukulwane tabo letiyawuvela emva kwabo. Yes. Libukeni ngenani. Libukeni bese liyangena kulo. Libukeni bese niyangena kulo. Mawufunza leli Bhayibheli ake wakhe sithombe ngempilo lethenjiswe uNkulunkulu. Leni kuze utongena kuyo. Uthi uNkulunkulu bukani ngoba nitawuthi ningabona bese niyakhona kungena khona. But you have to see. You have to see. Ake uyakhe ishape ngelive laNkulunkulu lalempilo lathi Jesu usilethele yona. Lathi Jesu usilethele yona. Imephu yakhona isevini laNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu ufuna siphile kanjani. Not according to our feelings, not according to our condition, but according to what he says. Kuya ngekuthi yena uthini kithi. Uthini kithi. La kumaHebheru ke sahluko 4 lesexwayiso lesisonzela ngaso ekugcineni. Kumbe sengamfunzi sahluko 4 maHebheru. Le live liyachazwa kanengi eBhayibhelini kepha ngicela sinake sahluko 6 kuDuteronomy verse 10 na verse 11.
Asifunze sahloko 6 Deuteronomy verse 10 na verse 11. Kuthi lichazwa ukuthi belinjani lelive lekuthiwa abalibuke bese bayongena kulo. Simakatse uNkulunkulu wenu utawuthi anganingenisa eveni lafunga ngalo kuboyihlo Abrahama na Isaka na Jakobe ukuthi utanipha lona. Lelo live linemadolobha lamakhulu lanothile leningazange niwakhe. Tindlu letigcwele tonke tinhlobo tetintfo letinhle leningazange nite nato, nemitfombo leningazange niyimbe, netivini nemasimi etitselo temncumo leningazange nitihlanyele, nitawuthi ningadla nesuthe. Yes. Niyabona bazalwane, uNkulunkulu ubatshela indvo nabo lengicabanga ukuthi ayisilula kuyicabanga as a reality. Akusiko. Uthi uNkulunkulu la bayakhona batawuthola tindlu labangathakhanga. Le tindlu futhi tinjani? Tindlu letigcwele tonke tinhlobo tetintfo letinjani? Letinhle leningazange nite nato. Leningazange nite nato. Nemithombo leningazange niyihambe. Niyibe. Netivini nemasimu etitselo temncumo. uNkulunkulu uthi libukeni lelive bese seniyongena kulo. Libukeni bese niyongena kulo. Uma ngingathi kubuye lamuhla akube kuwe one njengekukholwa kwakho, noma ngithi akube kuwe njengekubuka kwakho, yini lo ngaba nayo? What could you have? Ngoba uNkulunkulu ngazuthi uthi konke lengithite utawuba nako, utaba nako, but la kufunako kuwe nami kukholwa nguye. Ngetulu kwekukholwa ukuthi ngitalwa ngibani, ngibuya kuphi, but uNkulunkulu ufuna sibuke kuye, sibuke kuye. Siyambonga uNkulunkulu lo ngasibuki ngekuthi satalwa kalamgabi noma satalwa kakhoza. Ngoba labanye bethu mawungaya la batalelwa khona ungavele umkhombe uthi wena ukafanelwa lutho. Akabongwe uNkulunkulu. Lo ngahamba yobuta nethi watalwa ngibani. Kepha uNkulunkulu lothi buka yena bese uyakwethembisa ngenxa yakhe. Akabuki nekuthi wathi singisa sesentriza yini noma wathi singisa segwava. Angwathi umehluko ngiyabekisa nje bathandekayo. uNkulunkulu akahloli ukuthi ufunze kuyiphi college noma inyuvesi. Akahloli certificate sakho. Kepha uNkulunkulu uthi akube kuwe njengekukholwa kwakho. Akube kuwe njengekukholwa kwakho. Akube kuwe njengekukholwa kwakho. Ayinange kwemandla akho, akube kuwe njengekukholwa kwakho. Kusho ukuthi iKenani yakho lengakutshela ngayo. Your Canaan is your faith. La kukholwa kwakho kukhona khona, ngila utawuphila khona. Ngila utawuphila khona. La utawuphila khona ngula kukholwa kwakho kukubeke khona. La kukholwa kwakho kukubeke khona. kuNkulunkulu angithi nguye lo dala etinzaba. Uyabakhombisa ubakhombisa tinzaba uthi thathani letha tinzaba letha ngoba kuye lo tidalile. Unawo emandla ekuthi umuntu angayithatha inzaba. Indvo lengeke ize isuke lengasuki noma nini noma kunganyakata everything, but you are sure inzaba utayikhanza ikhona. uNkulunkulu uthi ababuke live letinzaba
uthi sengininikile hayi nesengidanika uthi ngalifungela lingeleni asigcine ke ngeMahebheru sahluko 4 verse 1 sifika kanjani ngakho ke asesabe funa kube khona emkhathini wenu lobonakala shangathi sewusigejile lesithuba ngobe sisemile lesethembiso saNkuluNkulu sekungena ekuphumeleni kwakhe sekungena ekuphumuleni kwakhe yes 2 livangeli lishunyayelwe kithi njengoba lashunyayelwa nakulabo bakadzeni kodwa lelivi labaliva alizange libaside baliva livi lelashunyayelwa bamuva Mose akhuluma ngekuthi kunelive lelichichima lobisi netinyosi njalo ngishido nabo bathi amen Mose wachubeka waze kunetindlu leningazange nitakhe tigcwele tindlu leningazange nite nato bathi amen go deeper papa wachubeka Mose wathi nemasimu akhona aniselwa nguNkulunkulu bathi haleluya kepha lithi abazange bakuphathe ngetandla taba mnanzi tinshumayelo but impilo ayifikanga niyabona yini ukuthi kungenteka sive tinshumelo leti mnanzi kepha singafiki ekuphatheni lobunanzi siphelele nje ehlane kube ilanga ngelanga sivukela nje Nkosi yami ka YouTube silalela tonke tingcebo bonke baqotshwa nayo yonke imithandazo but solo skamo wapi asifike eKenani kanti ethembiso taNkulunkulu tiyini tinguyebo na amen ngaKristu sikhumbule nayo ke bazalwane uNkulunkulu makasinzisa baka-Israyeli abakhokha uthi wakhasive latawubusisa ngaso letinye tive temhlaba uma ungalandzelandzela ufunze lencwadi ya Deuteronomy bese uyalandzelandzela sive saka-Israyeli ungabona tinto leting2 1 ubona ukuthi uNkulunkulu makathi uyabusisa kunuka nje sibusiso saNkulunkulu kulesive semaJuda ngoba nenzawo yabo ngangalalela lomunye etile la sometime back I think besinemfundisi Mabunza some years back wakhuluma ngekuthi bona bakhongotela emanti ematolo lalelela etihlahleni bayowasebenzisa etindzaweni tabo leti dry bakhongotela emanti bayonisela bahlanyele tindvo letifunwa ngumhlaba bese ubuya lapha kithi ubuka imifula kuyahaza when God says I will bless you to be a blessing buka ukuthi wenda uthatha lokulide and bring something sibusiso saNkulunkulu senta umuntu acebe asilethe lusizi lithi ke kwashonyayelwa kubo kepha bagcina ngekuthi amen bangafiki kule mpilo bazalwane benkosi asikabitelwa just to attend lisondo sibitelwe impilo there must be life asikabitelwa just to sing nice songs there is life kumele kube nempilo lala bangakholwa ngeke badonswe ukuthi sihlabela kamnanzi ngoba kuhlabela kamnanzi kungenteka kube i-event
I-event ngiloyo angaba excited nje noma ungashade emshadweni nawe uyajabula noma kungasi umshado wakho. uNkulunkulu usibidele impilo. Kumele sihlole ukuthi Nkosi ngabe ngula ngimfishane kakhona. Yini le bangangeweli iJordan. Ngiphile in the promised life. Lothithe wena utele ukuthi ngibe nempilo lecichimako. Yini ngiphile impilo lengathi inekwebiwa njalo nje ngoba lisela litela kweba kubulala nekubhubhisa. Kwangathi besingete sa celebrate iminyaka lesiyicithile ekukholweni. Kuthi angiyamba uNkulunkulu ngina 30 years solo ngamemukela Jesu. Kepha asi celebrate ukuthi kulo 30 years kwendekeni. Solo wemukela Jesu. Hayi lokutholile nje kepha lokutholwe ngilabanye ngenxa yakho. Kuthi labanye sebatholeni bobani labangeke bavale umlomo, bobani labangahlupheka makungafa wena. uNkulunkulu anibusise. Ngicela sisukumeni sitothandaza. Amen. Izithembiso zenkosi zimi phakade zona wakuqinisa ngegazi akuthembisa kona kodlula sivale emehlo ethu. Lempilo ayisugcina ngekwethenjiswa. Singagcini ngekuhlabela ngayo. Singagcini ngemthandazo. Sithi masivuke emthandazweni. Labangakholwa bahawukele the life not our prayer. Bangahawukeli isondo lethu, bahawukele impilo yethu. Ngoba impilo yethu inathi noma ngikula sikhona khona ngeke sihambe nelisondo sigabatisele abantu lisondo. Kepha singagabatisa ngempilo yethu. Kuze uNkulunkulu wethu athunyiswe. Singagcini ngentshumayelo. Lokho lokuyintshumayelo akube ingcenye yekuphila kwethu. Kwaba ingcenye yekuphila kwethu. Sitawuba iKenani more than ukuthi sitawuphila eKenani thina sitawuba iKenani. Batawukhomba bathi nayi lensimu levunzile. Nayi lensimu leniselwa uNkulunkulu. Nayi lensimu lenakwe uNkulunkulu emehlo akhe la kuyo throughout all the seasons. Nayi lempilo lesuka from zero to hero. Kuthi noma kulihlane kepha emathonsi lehla emathonsi egrace enda lempilo ichubeke ichichime. Sasho njalo sicebi sathi ngicela lithonsi. He was asking just a drop of grace. Kuthi mangathola lithonsi lingawucisha lomlilo. Sicebi sahawukela umuntu bekaphuyile. uNkulunkulu ufuna kubonakalisa umcebo wakhe ngathi ngisho kulabe bacabanga ukuthi bathi cebi talomhlaba. Tite titocela umusa kithi. Ngoba tibona the grace of God even when we look like we have nothing, but there is nothing that can defeat the grace of God in your life. Kude lokungehlula umusa waNkulunkulu. Noma umuntu angaba netimali letinganani, it is not worth a drop of God's grace. It's not worth. Thank you, Jesus.
wangathi uNkulunkulu lokudalile wakusinzisa abangawenda emehlo akho abone the life, ungabone amavesi nje eBhayibhelini kepha ubone the life, bese uthi le mpilo le ngiyakhona kunayo impilo nayo, noma kuneJordan emkhathini wami nayo, noma kunetichwage emkhathini wami nayo, kepha ngenxa yaJesu ngeke afele lide Jesu, ufele ukuthi ngibe kunayo impilo nayo lechichimako. We bless your name Lord. Akube njalo uNkulunkulu ongcwele kuyo yonke inhlito levulekele liciniso lakho, singagcini ngekuva ngendlebe nekubona ngeliso, kepha that we may practically live in this life lo ihloselela abangcwele bakho. Ngiyabonga Nkosi ukuthi njengalo ubethwele beda uyawubethwala abaphuma, ubusise imisebenzi yetandla tabo, babone mbamba lempilo ukuthi iyaphatheka ayisiyo itheory, babe nebufakazi ukuthi nempela nabo ubufakazi bami. Look what the Lord has done. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Libandla lithi amen. Amen. Amen.